هفالو مرحبا شورا ام وانا يكمين لبيشبري وانا تسام امد في وانا خو يعني بدرسا خدا ام تشهيم بكن امد كردي ده زماني كردي ده تيب چیه بچواتي كارانين جدابونا تيبان بال نافبرا الفابا لاتيني و الفابا كردي ده چه جدابون هنا ام وان بميناكا نشاني وابدن هفانو د كرمانجي ده بتركيد فين حرف لكرمانجي ده تيبن د الفابا كرمانجي ده كردي ده سيو يك تيب هنا ج خيني وان سيو يك تيبان د تركي ده تي ديفتونغ د دنجي يعني فان د دنجي كج هب ناقتن ميناك داي خ خو خوي خويدان خوابون خيو و خيو دبليو جهاف الناقة تيبين مازن هنا د الفابا كردي ده قيدكم ما قو ديفتونغ هيا تيبين بچوك هنا تيب هنا كدنج قركي وقتاش قورية درتين دنج ددن دربا او مجوان ردفين تيبين دنج دير خيني وان د الفابا كردي ده بيسو سي حفجي ايه دنج دار هنا تيبين دنج دار وحشت حبيبي يجي دنج ديرن بدنجن زمانه کردی ده وک زمانه ترکی چند تیپی مهنه کو لسر وان و لبن وان اشارت دیاکریتیک هنه جوان وان تیپان هر یکی جی تیپین تمل یعنی بنگهینه چند هفجی بجنگالن وک چه شه و چند هفجی کو اشارت لسر وانن ام کو تیگوتن زرکونفلکس وک ای او د کردی ده تیپین دنگ دیر هشت هفن و سه هفه وان سه هف تیپ کن و پنج هفه وان جی دریجن ای دنگ دیره که کنن جوانا و او بلند اجی نظم دنگه و یک مان پنج هف تیپین دنگ دیر جی وک ای و او وانا بلند ای نافدر و وك او اوجي نزم دنگن تيبين دنگ دير ا ا اي او او دنگ ديرن دريج ا اي او دنگ ديرن كرد او وك كتي goten u بميناكا جم تيب ميناكي وان جبينن av al aş art agir alif asayı alfabe وقتا که وانا دنگ جي ابكي درتين دنگكي نزم اما جي كراهية قولية مرف درتي ميناك ev ev او ارك اسمر evين ارزروم الام ميناكين جبوي تيبا تيبا د ناوبرا د تركي دا ناوبرا او اي دايا و د تركي دا ابدنگتنا وكو ايش ايوار ايزنگ ايريش كيم كحيل تير جير دنگي كو تركي دا تي گوتن اي فند رند مشمش حسن قرتن سر قر جبوي تيبا اي د تركي دا ابدنگ تي اي گوتن ايرو ايشev ايني ايجار بير شير هري و تيبا او كو تركي دا تي گوتن او
ev di Tirkî de dengek navbera î û û ye. Kurd, guhêr, kulik, kû, tû, xurek, guh, dû. Tîpa û ev ji gewriyê dertê û ji tîpa ku tê di Tirkî de tê gotin û ji wî dengî dirêjtir e. Û, rû, zû, kûr, dûr, sûr, şûr, xabûr, sabûn, hûr. Tîpa o. Tîpa o di wexta ku deng dertê wek dengê ku di Tirkî de tê gotin o û wexta ku ji gewriya meriv ji kûrahiya gewriya meriv dertê. Ol, dol, sobe, ode, orîn, borîn, zor, lot. Tîpên dengdar yani di Tirkî de dibêjin ünsüz harfler. Vana çi ne? Di Kurdî de tîpên dengdar çi ne? B, C, Ç, D, F, G, H wekû tê gotin H, J, K, L, M, N, P, R, P, Q ku em divên Q, Q van denga tê gotin R, S, Ş, T, V, W, Y ku di latînî de tê gotin X lê em divên X dengê X tê karanîn. Di kurmancî de jî ev tîpên dengdar dibin çar beş. Dengdarên lêv hene ev B, F, M, P, V, W. Ê ku bi gewrî û bi diranê meriv ew ku dengdar dibin wek D, L, N, R, S, T, Z û xeynî wan C, Ç, J, Ş, Y. Ê ku bi gewriyê dertên dîsa G, K, H, Q, Q û X. Em bi mînaka vînin B. Bar, beran, bêr, bizot, bobelat, bihur, bûk. C. Cam, celep, çêr, çêr, cêr, cêr, cin, cîga, conega, cûre, cûyîn. Tîpa Ç. Çav, çêj, çêlek, çira, çîrok, çol, çûng, çûyîn. Tîpa D. Dar, dev, dêw, dil, dîwar, dol, duh, dûr. Tîpa F. Fas, felemez, fêrbûn, firîn, fort, fueloyl, fueloyl. Tîpa G. Gavan, gewrê, gêj, gijik, gîsin, goşt, guh, gûç. Tîpa ku di Tirkî de tê gotin haş, hê, har, heval, hêvî, hol, hinek, hîv, huner, hûr. Tîpa J. Jan, jer, jêr, jin, jîr, jor, jûrî, jûjî. Tîpa K. Kar, keçel, kêr, kin, kil, kîl, kor, kûr, kur. Tîpa ku em divên Q, Q ku wek ku di alfabeya latînî de ku divên Q. Qaç, qelem, qirêk, qîrîn, qol, qumrî, qûn. Tîpa L. Lawûk, lekan, lê, limin, lîmon, lobî, Lubnan, lûbîn. Tîpa M. Mar, mer, mêşin, mirîşk, mîr, mor, midir. Tîpa N. Narîn, nerm,
nêrgîz, nimiz, nîr, nod, numayîş, nûjen. Pe. Pe tîpek ku her du lêvê hefê û jorê tîpê yani lêvê cêr jor her du jî li hev dikevin ew deng ji gewriyê dertê û ji tîpa beyê nermtir e. Paldan, perde, pêş, pismam, pîvaz, por, puf, pûrt, re. Re, re. Re tîpa re ku ziman li hefa devê meriv dikeve re. Wek wî bi evkê wî şeklî deng dide derve. Tîpa se. Se ziman di nav dirana da digere. Sar, serma, sêv, sing, sîng, sosin, sohbet, sûd. Tîpa şe. Ev di tîpekek bi çengal e. Mînak, şal, şer, şêr, şirik, şîn, şor, şûbe, şûr. Tîpa te. Talan, terzî, têr, tijî, tîr, tor, tû, tû, tûk. Tîpa ve. Vac, vebêj, vesîbûn, vir, viyan, vîr, volt. Tîpa W ku em bi dengê wê, we, wa, vî dengî derdixin. War, werdek, wêran, wir, wîjdan, wolfram, wûrşe, wûze. Hevalino caran em di mînaka da peyvên latînî jî didin ku wext ku deng çûya ji gewriyê derdixe wî baş fehm bikin. Ji bo vê yekê em wan mînaka ditin. Ku tîpa ku di latînî de tê gotin x em divên xe, qa, dengê qa. Tîpa ku di alfabeya latînî de tê ku gotin x em cî divên xe, dengê xê ji me de derdê. Xar, xem, xêr, xilxal, xîç, xor, xurek, xugî. Dengê yê, yar, yek, yêdek, yom, yunan, yewnan. Dengê tîpa ze, zar, zevî, zîr, zilam, zîv, zor, zûrbe, zûr. Tîpên Kurdî û Tirkî li cem hev em binêrin çi cudabûna wan hene. A wek ku di Tirkî de a, b wek Tirkî be, c wek ku di Tirkî de ce, ç di Tirkî de çe, d di Tirkî de de, e di Tirkî de e, ê cudabûn di vir de ye. Di Tirkî de dengê hê, hey, hey. Dengê tîpa fe di Tirkî de jî fe. G wek ku di Tirkî de jî tê gotin ge. Ne di Tirkî de jî ne. Ê ku cudan em bibêjin ku di latînî de tê gotin Q em bên qê, qa. Di Tirkî de wexta ku tê gotin di erebî de wek qaf, dengê qaf derê. Qa. Re wek Tirkî de re ye. û dengê û, î û wek di Tirkî de jî wek hevdengê î û ji wan kêntir dertê. Wek dengê ku em divên di Tirkî de jî lê li ba me xal li serê hey, eşaretek li serê. Dengê ku em divên î di Tirkî de jî tê gotin î. Lê cudabûn xanebûna wan de ye. J di Tirkî de j, K di Tirkî de jî k, L di Tirkî de jî
ماجد تركي دا وك هذا او اختش قورية درتي او كوراهية قورية مرزت او دنكي دا تركي دا او و دا تركي دا جي و W دا انجليزي دا شو كتي قوتن و W كد اللاتيني دا تي قوتن X وكد تركي دا شو درتي غ يه دا تركي دا جي يه ز دا تركي دا جي ز و دفتونج ما جو دفتونج دهف تيبين بهفره وش هفدو جدا نابن وقتا جي درتي جي ورد درتي د قورية دا درتي خو ميناك خو خوي خوا خوابون دنگه کو د کردی دا هنه و د ترکی دا تننه اف چی مکو کو اف دنگ دا عربی دا الفابه عربی دا ت جي قاف د لاتینی دا ایکس د کرمانجی دا جی ام وین دنگه خي د عربی دا جی خي لعب تركي دا افدان تنا د اللاتيني دا دبليو ام دوين و د تركي دا افدان جيتنا اي افدان نزي في دنگه في تيبا د تركي دا بيبين شي هي ني وتد قورية دارتي وك دنگه اي داري نزيك بونا ويدوي دا هي اللي د تركي دا دي ساتنا اف دنجي د تركي دا راستنا ام بالا والفربك شين هبالو لشونا اي دا لشونا اي دا وشونا او دا اكو نكن نبيجن و ننبسين ور چون دنگي وان هر تيبك دنگي وي جدايه اما انا جدا بونا وان فينن و چما همه بيجن بالا خو لي بدن چه جدا بون تيدا هاي وكو تي ميناكا كير تير تر كور كر بر بير شر شير بر بير سور دور دو جبير نكن هفالنو د دنگه کو د ترکی دا ت ای د کرمانجی دا یعنی د الفابه کردی دا ت کرانین دنگه د ترکی دا ای د ترکی دا ای وکو د دنگ یک لی دیسا ام د هفوکا دا دنگه چوا به ترکی درتی هم وی ببینن بشه و روج د صندوقی ده جی کردستانی لسر ماسی ام ده هفوکا دا دنگه د ترکی ده چوا درتی هم وی ببینن او کره منه او دو جاران هات از کردی زانم ده هوا کدان دنگ او چو اب ترکی درتی هم وی بوینن هوالنو مالا ما دوره شوره تا توجه موچنگل کویه ده کردی ده چار هفتی پنه که او جوت دنگی وان جوتن چه که پ و ت چار چم کر کف گو پار تا
Hevalên wanaya me bi van mînaka qediya bimînin xweşiyê de.